Onlar bir yola olasın, yeniden başkasın. Yalan da, bu baş bütün işler. Balıklı, balıklı bir yola. Var mı şimdi dayasın? Yalnız yerini bozun, bir taraf. Hoppa. Ömür Kaka. Tuğan gün kutlu olsun. Rahmat. Жақсы var, жақсы geledi. Buyursa. Kanda var. Esine de olsun. Sen ayıp koymuş. Kalpak sen gelip bak. Halat size kayıp koymuş. Kırçıncı meramız kutlu olsun. Beni akadin, figürünü makadin. Hatta yaşına kaçarlık geldik. Musa, ikisini de çıkartırlar. Çok iki şey bilirler. Ya. Rahmat. Halat size kayıp koymuş. Halat direkt. Allah dilek. Agraf hakkı 84. bütünlükçüleri 40 yıllık bayramımız var mı? Kutlu olsun he? Kutlu olsun. Aman sen var, aman sen geleni gördüler. Kızak koymuş. Kızak koymuş. İyi, Allah. Hoş geldin. Kızak da otururlar konuşuyorlar. Tasam ciparmon çok ilerimdi. Yıldızın batıp arar yüreğime. Gündüzü günüm olsun tüm gözün ay. Gözüm kocurumünde. Oo, kocalar. Benimki pensiyadan 500 so'mdan ötapsa yakta. Şurada koyunuzlar. Halatlıya aytıp. Bardığınızlardı 40 yıllık bayramınızlar menen kutluktayım. Günden günde tuğan ülken tuğan günü kutlu olsun. Baktığınız varlıkta olsun. Semyası menen, balları menen, yörleri menen, bayılçesi menen. Zakıskası nereden koyalım? Yaxşı çıkarmadan birdi. Otlardı bir can düğünüm. Bolcoy düştü cürüm. Oyundun barı siz olur. Barı siz olur. Ay siz olur. Ulu canday, orlu canday. Canday cürüm. Oy, oyunun barı siz olur, barı siz olur, ay siz olur. Ulu canday, canday cürümü. Ay rahmat, kocalar. Ay. Bir kese sizge gitti deydi. Şimdi ben kalonlayıp koydum ki. Oh. Sen ne güzel anlayacaksın gitsin. Yine kadar. Yok daim öyle. Özgü çok kıssaçların içinden bağırıp sana ne gibi düşünüyoruz da. He? Kanı değilsin. Biz olsun. Bravo etket aytkan adamda. Anan anlattı. Tulanını mutlu olsun. Aman bak. Var bak. Hiç kaçan karı var. Dayı içinden kendi karı. Dayı Allah birer unutmasın. Dinleyeni ağlar, dinleyeni tırnak olsun bağırıp çıkar. Kocalar. Halatlık. Cana ait tutan. Ondan deniz olur. Sulandı. İşte akşam sürüp taksitli izler olur. Bayağı yengi çüz oldu. Küçük bulup duruyor. Rahmat. Menin Cerdeşbayken gelgis halatlıya aytıp koymuş. Albatta halat dilekdaymiz. Ömürküm mına oşol 40 yıldan burun 5 yıl toğuzu
Ошондо эле үмүккө ушундай үмүккө болду. Ошондо эле чындыкты бетке айткан. Тиңде мындай жок. Түз эле бетке айткан. Адам жигит болчу, бала болчу. Ана өткөн туулган бактылуу болсун, алган жарым менен бактылуу болсун, ага тууган менен жакын адамдар менен жакшылыкта сыйлашып. Рахмат. Туулган күнү кут болсун. Туулган күнү менен Рахмат. төлөп күн жайлап барышты төлөп өйдөрөлө көңүл көтөрүп жүрүп ден соолукта ойлогон эмелерибиз баардык каралсын. Отурган баардык урмат менен жүрөбүз. Рахмат. Рахмат. Азамат. Керексе салат жей берген. Рахмат. Yerine kömür, Arbaşkan Kolumuzun boyu, Bekem'den üniversitesi. Burayı görürse, elik sınıfta da çok var. Vay. 30 sınıfta çok. Oşan şarabatı böyle 40 yıllığa gitti. Elime Kuday Tanrı barı sömürler, 50 yıllığa gitti. Ay rahmat. Dilek kabul olsun. Ama 60'lık en çatratı oğuşkanızga olur. Мен биринчи баарыңыздардын 40 жылдык юбилейиңиздер менен куттуктайм. Аман эсен барып, ушул тилектин баары, биз айтып аткан тилектин баары кабыл болуп, барганда барып, ушу банкетибиз эртең жакшы өтүп, жакшы эс алуубуз жакшы өтүп, баарыңыздардын эле майрамыңызда жакшы эс алып, жакшы көңүлдүү, баардык көңүлдүү, шаттуу, ыр менен, бий менен өтсүн. Ал эми мен өзүмдүн жубайыма кааларым. Мен жубайым чыным менен жакшы адам. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз дагы узун болсун. Сиз экөөбүз дагы көп жашайлы. Эрте өлүп калбаңыз. Көп жашаңыз, макулбу? Мен жанымда. Эрте өлүп калбаңызчы мына. Көп жашаңыз. Аман болсун менин маңдайымда. Ушундай эле жап-жаш, сулуу жигит болуп жүрө берсин. Каалаганым ошол бүгүнкү туулган күнүң менен. Кол табылар. Дагы бир жакшы ырдап берейин мен. Куттуктон болсун. Толтура кой, өзгө жери калбасын. Чеберлеп сун, тамчы жерге тамбасын. Ичпейм десе, сен өмкени кыйнала. Ким? Курсташтардын колу уялып калбасын. Ичпейм десе, мен өмкени кыйнабайм. Өмкетайым курсташтардын шагы сынып калбасын. Жакшы. Эң жакшы. Якта уйку чечеби? Асан она. Келиңиз. Калат. Ömür uzun olsun, den soğuluğun için olsun. Rahmat. Baktulu, dövlötlü karlıklı kalayım ha? Rahmat. Rahmat. Якта үрчечебиз бар экен аш кичен. Зары. Шакыл атымды сурады. Атың ким эле? Zarıl. Келиңиз. Gençlere бүгүнкү биринчи байрамыбыз кут болсун. Өзүбүзгө арнаган баягы Кудай Тааланын эң жакшы көргөн күндөрүнүн бири болот дейт. Ошол күндөрдүн бири деп ойлоп атам. Ошого кошулташып өмүр кулду туулган күнү. Өмүр кул ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун. Кудайым ден соолук берип, үй бүлөсү менен, келинчеги менен көп жашасын. Rahmat. Daima жадырап жайнап арабызда аман болсун. Аликтен жакшы көргөндөр бар жок, Алик арнаган. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, якта Алик байкебизге арнаган жакшы чыгармасы бар экен, эженин. Ошого кулак салып коюңуздар.
Nazardan qaytып қалған кезім менің байқасын байқамасын башқа бiri барқымды білгендердің есінде ме баласын баламасын башқа бiri барқымды білгендердің балдарымдың есінде ме. Рахмат, қалай тілейміз? Эми ушу бүгүнкү күнүбүз өзүбүзгө кут болсун. Байрамдык ушу кечебиз жакшы өтсүн. Мына көлгө кетип баратабыз. Өзүңүз менен баш болуп, бөөдө кырсык, бөөдө кайгыдан тышкары болуп, аман эсен жетип алалы. Тойлорубуз тойлор улана берсин. Рахмат. Өзүңүзгө рахмат. Сиз қалай айттыңыз, а? Мен айта элекмин. Мейли курсташтар баарыбыздын ошо бүгүнкү 40 жылдык кечебиз кут болсун, жакшы өтсүн. Анан мен аябай сыймыктанам ушул курска, ушул балдарга, ушул кыздарга туш болгонума. Ошол балдар биздин коргоочубуз болду, улуулары бизди коргоп, кичүүлөрүн биз коргоп жүрдүк 5 жыл. Аябай ынтымагыбыз бар үчүн ушу 40 жылдыкты өткөрүп атабыз. Өзгөрбөгөндөр да бар. Рахмат ушул уюштуруучуларга рахмат. Анан өмүр кул туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун. Келечегиң кең, алда жаркыраган келинчең менен тең арып, аман эсен көп жашагыла. Жакшылык боло берсин. Рахмат. Сизге камераны каргат кой. Bayramlar, bayram kutlansın. Rahmat. Söyle. Emin hurmatlı kuştaşlarım. Aslında gelgen bizden 40 yıllık marekemiz kutlu olsun. Bağırlardı, kutuktayım. Den soğukta var bula. Ömürler uzun olsun. Bugünkü görgön jakşılık sizlerge ardayım bolup dursun. Көңүлүңөрдө жакшы нерсе, оюңарда жакшы нерсе туулуп турсун. Ошону менен бирге бүгүнкү күн ушундай бир сонун нерсе болуп атат. Муну кинодон да тартыш кыйын. Ушул машинеде, автобуста кетип баратып туулган күн өткөрүп атабыз да. Бир ойлоно турган нерсе да бул дагы. Атайын туулган күн. Атайын жасайын десең да бул болбойт. Өмкө туулган күн кут болсун. Өмүрүң узун болсун. Жубайың менен ардайым бекем, таза, жакшылыкта жашап жүр. Маккам жигит. Мен муну кенен гана 10-15 мүнөт тартып турмун. Бир табакты кылып тартайын деп анан ушу кенен. Ашыкпастан. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат сизге да. Бизди көлгө тартып бараткан Кошой байке водительдин аксакалдын дагы бир каалоотун угуп коелу. Келиңиз Кошой байке. Жок, Koyunuzlar baykeler. Bayramınız kutluk olsun. Bayke tuğlamınız kutlu olsun. Ömürlü olun şundayla. Jakşılık isteyiciler verin. Gençliğiniz için olsun. Şu bayramınızda jakşı etsin. Jakşı geldi. Çok rahmat. Sizin dağı düğütünüz aman bolsun. Daima jakşılıkka çurkap жүрөңүз. Aman bolunuz, bar bolunuz. Kol sarılar, jalpı.